Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi Rahmatan lil Alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Syabtina amul ja'aki para ulama, para masyayikh seteja tokoh agama, seteja tokoh masyarakat sealengki epasemuan mulja malam aris mangken tanpa terkecuali hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Syabtina juga hormaten ke Bapak Kepala Desa beserta seteja aparatur repon, yang terhormat Bapak Adi Rama Eki Sahibul Hajah, semalam hari semangken niat nekanin nazar minabi agaduan potra terro mabada pengajian. Alhamdulillah malam hari semangken tekanin nazarepon epabada acara pengajian dalam rangka walimatul aqiqah atas nanda Nabila Ufaira Zakia Rama. Masya Allah, alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Melarmu kelanjang umur, sehat wal afiyah, tetap pelanjut perjuangan Sayyidatina Khadijah, semolja seteja anggota Majlis Salawat Kungmuna nika. Oke. Kungmuna. Apal gue. Semalar muka tetap konsisten menebarkan salawat di bumi Madura. Seteja hadirin hadirat, epu-epu sesemangken lebih banyak ketimbang hadirin. Puru semangken orang bini tampil berada di atas na orang lelaki. Lagian sebuah ibu-ibu binian nungkak berada di atas. Dan binian sesekali kami yang akan nyetir. Alhamdulillah malam hari semangken ampun memasuki malam ke 9, insyaallah 8 9 jadi sekolah belum berarti malam 9, insyaallah lekas tinggi malam 9 berarti telasan korang hafal. Montelah soni bitong mololo berarti. Lalu muka terus sehat. Mampu apa sah. Mampu tarawih. Ben malar muka sarang Allah seteja puasa ben kelakuan bagus bulan Ramadan makin terima. Ben Ramadan semakin tak deti Ramadan terakhir. Malar muka kita panggil ben Ramadan tahun bekal datang. Para Rabu sebadan gula muljakin
setong kesimpulan geluh malam hari mangken sesuatu yang berkesan keten kaula. Di mana saja ada kegiatan baik, elakonin kelakuan bagus, amal soleh, tempat engak napa abai, pas deti nyenengaki, elegan. Iki punten. Kenengan napa? Talon, Tegal, bener. Tapi capok pengajian, pernah tak pernah? Seneng. Mekah kak disedimin, kenengan pun apa? Jadi sebut ning dalam Al-Quran biwadin ghairi dhi zar'in. Di dalam Al-Quran disebutakin bahwa Nabi Ibrahim kak dito nyabak putrana setong lembah cora setadak mentah-mentah sekali. Kenengan pun apa? Tandus ada mentah-menan, ada air. Zam-zam kita ada. Masya Allah para Arabu asbab Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam sarang Ummi Epon Nyai Nyai Hajar Sayyidah Hajar kak dinto para Arabu. Alhamdulillah barokah beliau berdua tempat kak dinto sebetul-betul ikan nangikeng karena badana perintah dari ajunan ipon Allah. Alhamdulillah semangken orang pun tulumpan seberangkat ke Mekah sabai jual. Sabai jual. Ledak mikir sangkol jual. Pasambian bah ngucap dumun tak kuat, dumai iwat kuat lagi. Ya mun nanti bareng kan kuat. Leres nama punten. Sekojak tak kuat, iwat kuat lagi mun cetandi napa sakan. Ya mungkin gue bisa jual aja mana. Andi Sabah, andi Tegal jual. Ini kan berarti aset, berarti andi jual. Maksa si berangkat. Mun parlo para Arabu makin lagi dingkap berjak ke Mekah ni kata nyaman. Serang ngojak ke Mekah ni kan nyaman, jauh tak nyaman. Bermak sebenarnya ke muslim. Dari Juanda, dari pesawat dari Juanda ki antrian. Kangkui oleh boarding pass. Ongke ke pesawat 10 jam nih. Pahning senik kemono. Telebara sanya masuk. Aku numpak bis. Mau numpak bis penting tahu ke alam. Mau ning pesawat. Patak tahu apa sakan. Bahkun pengomoman menurut sabuk pengaman suruh aku. Bah ada gredek menurut. Ning senik. Langit tek prei tuan wuduk setek baca. Letak takut geger boy. Masuk ke jeding nyari aing tak nemu. Padahal lah kemi ya. Engki mun kemi, mun serajaan ben kemi. Duh, bahkun tisu. Baungguan. Benih hoak ya. Dadi pas tisu, aduh udah remak. Pokok aper celaper kan. Nyaman tak nyaman? Tak nyaman. Jadi leres dabu epon Gusti Kanjeng Nabi as-safar qit'atun minal adzab. Perjalanan itu memang qit'ah sepotong dari azab. Anu guru ningkat to guru berem guru dan gegiren. Guru dari berbenang yambok di sepeda motor bonnya. Seneng gula kompak yang abis. Saya langkong, saya ngambek, saya langkong. Gula bah ada pak, minta yambok dek kamak aku. Bung. Gula kekirin, apa boleh supir nih? Yerim, jadi yerim. Qit'atun minal azab. Dopak ka Jeddah toron antrian. Lancong. Mereka panik ke benih bah langsung ke Mekah. Denggadeng pakai langsung ke Madinah.
6 jam boleh, kali 5 jam, 6 jam berangkat boleh, bos ngabos losok keng makin lesok minta beli boleh pada benereng bini du lahir sakit ngandung boleh persis kemakan ini kalau sok melelahkan tak nyaman waktu na manjenengan gitu ngangkui kain ihram langit tek aru geru tak kok beda barang geger obu tak kok geger ni kata kok geger bola na bahaya napa ambi tok ngetok tak oleh tuh butnya but tak oleh om tak oleh baun kemambaudin tibi kemenin kancah tuh kini kemun umroh sekejap mun haji dari berangkat tanggal beluk ke tanggal sanga kak dinto bodening Arafah pagi lem jo tak bojo kan dola tak tedung berangkat ke Musdalifah pah ni Musdalifah di tanah kak dito kosong ketika dito wararabu ada tenda pakun milih beliket depak kata namina kak dito persiapkan kak kui lontar jumroh berangkat dari tenda kak dito ke pelontaran sampai sekian kilo PP kan itu berapa kilo lesok keng mau ditanya ki boleh aboli apa aboli jibat banding ngandung jadi lah lesok ngandung apa iya lahir sakit apa sakit dan mengandung boleh apa mayu persis dak buang ini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad anapa kencer nara teti makila soles sobarara bumon bebab kenceran gak dito menjadi motivasi kang kui abe seneng ngelakonin kebagusan sami sarang banjir dengan mangken dujak gelak tak ada sekali bener mun parlo panjenengan gak dito dari saking tak ada orang aing bisa dehidrasi kekurangan cairan nginom mulai kudu maghrib es borong es genom kapi aing genom kapi lengger bah Rabbani min tarawihan ki buru min kok tuh coba berangkat ntar ka kantor kejok kompak si hanya manusia Allah can kuda ki buru isang kuda oring dopa masuk ya Allah mak lenap ngerenap kodung lenap ngerenap munin lagi an kan tak pati pada songko tak pati mun binian ya Allah cek ponten gula jadi kenapa motivasinya kengur polan olen kenjeran jadi akhirnya apa sekali lagi saya ingin menyimpulkan bila beda amal bagus tempat katina Pak Abai lesoh katina Pak Abai terasa senang dan menyenangkan gini punten menika pendenan ki sabar tegal mun holani makam roh dujai makam lebur mun benih keng karena kebagusan tiga tibian mak nyari lako yuk magi renggarengan bayang kebdin dadin coba pengajian meranamu jadi nyaman nyender ke kuburan ton anu guru saya ngaji guru kan kadang nyender ke kuburan jadi nyaman nyender ke kuburan lihat itu mujak gini kapatokan jak apa lihat sandari kenapa karena kebagusan para nabu mangkana gula mator ke panjenengan palebur ala ko bagus peseneng ala ko bagus karena minabi lebur ala ko bagus tempat katipun apa baik menyenangkan senang dan menyenangkan elegan pasai patot abesna make orang si ala ko kebagusan pacubain orang pacelengin orang patot abesna anapa karena ber inner beauty ini badai sih ya terus tak terus apa terus ala ku apa bagus sambian minabi lebur ala ku bagus malarmu ke sambian termasuk surga ku laku eki
Mun laku bagus, insyaallah pada masuk surga. Jon elegan ku laku. Orang jon mapan, tempat tabas mapan. Salala tempat mapan, orang mapan. Saya paling ngaki sepan mapan. Ada juga sama sakan. Allah. Kula tanya ke sampean. Mun homer muning itunya mabuk tak mabuk? Mabuk tak mabuk? Leningi swarga niku laku ibri homer malah benipu tolan sungai. Sungai kok solap. Apaan si solap? Tangmu apa? Solap. Eki. Kak dito barara po. Gula sambil kontrol anu saboran lagi, sambil kontrol panitia. Ega persiapan acara ni jompo tadi sambil kontrol. Tenang. Sebenting biar gini ngepenta gula cak ngabes kegiatan gula. Tadi gula sambil kontrol nih. Pon, lanjut. Homer nih itunya kak dito haramakin, betul? Kenapa? Karena homer kento makna nabarara bu notop apa? Otak. Si asal sadar apa tak sadar? Gue deh ya. Wah, ngefly. Tapi ternyata ning akhirat benih sediakin butol. Songai mabuk ya. Jadi kok sudah tahu. Enten bola akhir mabuk. Yang gula tak bengal mesti aki aja gula kita tahu depan. Keng nikmat tegak itu luar biasa. Metu songai. Sih. Susu mondre kan butolan umpama edisa songai yuk kapurum ya berem ada kapurum ya mon kapuru bi gule doa kia melar muka pompong ki basaan melar muka zambian tertuli pada pak punten ki alhamdulillah pada takok ternyata ada yang ki manter ki lancang umur manter lancang umur lo no minuman ni kakapi pada putro ke susu ladzatan li syaribin pahnya man ikan di senginom jadi maki homer pah ledat sih nggak na perasaan lihat boleh kok kita tuh depak kok mau temu gula tak terima pastia mau Nabi Muhammad patot maki pastia mari depak jadi Nabi Muhammad gak ditobara rabu enale karena peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu semata-mata ingin menguatkan keimanan kaulaban ajunan bahwa sorga neraka itu bukan kabar hoak, betul-betul ada. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lebari dapat. Gitu. Bukan ilusi. Menjan roki gerung, bukan fiksi. Bukan fiksi. Benih cerita gini, nyata. Makanya jebon, kelenun, orek di sana apa? Telaga demon. Ya telaga deh. Telaga demon. Hah? Telaga demon. Berem mereka nak. Kok mak lesung dia. Tak tahu ketisan tibi. Bon. Ya kan gampang ngaramun berde timur berak di ngara. Ngambok kimak marara kocok cokocoy. Di setelah kekuara. Iki. Ring talak ke wani kapan ring orang si beni talak ke ni kapi ni subodo kapi ni. Ni kabarana budan gulaban panjenengan. Minabi aku lako pun abak bisa os pun ning itunya seman nyaman pasti melesok. Betul. Mari nyari mian. Napa senyaman saya tak lesok kebela ke gula. Ayo sama. Tahu kebela tanya ke Pak Adi Rahman.
Makai sebah keluar Nabila Ufaira. Len lesor. Apa tak ongku. Mbian gila maja solawat. Nyaman, nikmat. Lesor ke? Apa sedek ia merolok. Lah bola mbian. Gula bidato ni kan nyaman jan gula. Kalau bila sebisa morok. Apa lesor? Lesor. Keng muning akhirat sambian debak ke swarga. Ada lesona. Ada leson. Lepas senang terus. Kenapa? Karena ning akhirat si hanya mas warga gak dito. Ampon teti tempat tak belisen. Minabi gak dito para Rabu. Kayak ento tempat tak ujian. Bangkan pada debu di Gusti Kanjeng Nabi. Maaf gula ini. Wala ke anwa. Aro tangkan caro. Pasti ya bosa kali. Pasti nyelem mawak kena. Sedih. Pak, dunya gak dito dalam hadis sahih bahwa dunya gak dito sijnul mukmin. Ad-dunya sijnul mukmin. Dunya gak dito jepon okom nah kerangkeng nah orang sian di iman. Betul? Pas orang mah ngucap. Umun senika berarti orang mukmin nika orang si beriman, orang Islam. Bani kata oleh seneng iki muslim. Lopot. Salah pemahaman. Berarti orang Islam kayak itu orang mukmin tak oleh soki. Lopot, salah pemahaman. Apa kata ulama? Segedebu jatuhnya kak dinto kerangkeng asel okoman orang si beriman, seki soki na orang si beriman. Katakanlah gulang montut de setong saos cerita. Montut de setong, ki odik makan. Bahasa Arab. Haji Yusuf Hamka. Si muallaf wa disa. Orang jena masuk Islam sesokin orang makan. Engki sendi tolong. Sandi tol kak disasokin orang. Je aga bayi barung bahar ke nama ban orang pada bani gratis. Kan sedih kan? Kak disamakai soki para Arabu ki si jenul mukmin. Lo kok bisa? Seki sokin orang. Mak bisa si jenul mukmin. Karena dibandingkan nikmat yang ada di sorga itu belum seberapa bagaikan okoman. Keng mun beda orang di luar Islam. Pasamangken gitu soki dalebat guru magela soki esto naga dito para Arabu ekoca kak disah jepon swarga na orang di luar Islam. Artinya apa? Karena ku letak kira namo swarga si beda neraka. Saya harus berani menyampaikan gak dinto karena kau leban ajunan makle bisa asyokor bahwa kita menjadi orang Islam. Alhamdulillah. Norai bacaan dan gula bacaan Syekhona Khalil menikah. Alhamdulillahi. Mayu jangan ditedung yu. Alhamdulillahi. Ala ni'matil iman. Alhamdulillahi. Ala ni'matil Islam. Alhamdulillahilladzi waffaqani lihadhihi ta'ah. Baru telok nikmat sejak aku nggak? Nikmat iman. Dua, nikmat Islam. Bertelok nikmat abe paringi kekuatan sarang Allah ala kau kebagusan di malam hari makin. Alhamdulillah. Berarti siapa yang hadir malam hari ini ngelakoni kebagusan adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Amin. Alhamdulillah. Seneng ning. Pada ban sambian gila apa sah. La temu oleh belum hari. La oleh belum hari. Thank you. Hah? Bener gitu. La temu gila la oleh belum hari. Sambian bajai rajan sokor. Orang talaga ternyata itangke ben Allah, itangke ben Allah, itangke ben pasaan. Sehingga banyak nih magireng Islam tak pati itangke. Sok masuk gerung baru ngakan guru orang yang tidak pati itangke guru. Loh, gula ban sambian itangke. Oh, mau jadi itangke gitu. Gula ban sambian mun tak kenging beri kekuatan, duce tak ngakan mulai di sopu sampai maghrib. Tak ngakan, tak nginom, tak tahu kerasan apa sakadleh. Dujak mele pesen tibi lah halal tak ulen ngecok. Tak kok senginom.
Kunya bas menon. Bila saya maghrib pada yo. Bila saya maghrib pada. Ibu sambas menon. Salam maghrib alhamdulillah manggon batelo yen magapi. Njok saking aku dari terona ka rokok bodoh orang ni beni engak ngaing. Engak ka rokok bodoh. Bulan nemu nih. Bodoh. Bulan di metua majadi ada bu sini ka. Bulan ni ke muslim. Ku ingat ngakan, saya tak ingat. Kahing tak ingat, boleh saja ingat. Kerukui. Ada remen, pelengan boleh. Ni ku pelengan boleh. Bodoh gula pernah tak pakai almarhum ampun, almarhum ada bu. Engkau je saking oleh nebus rok, kor lebih sa rokok boy, mungkin tangan. Dari mata nak rokok. Artinya corak makanyang rokok kan kan. Bu. Mon ya pada saya mau nembian enggak apa bu? Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus kini ka. Jujur nembian. Baru saya ngucap, ten gula tak lapar. Ya. Jak tema saktera. Gula tak lapar. Gula tak pelka tarjeng gula makai apa setan tak lapar sekali gula tak pelka sekali mabuk ke bu angot ja nah aja gula keng pak ngompak ke kok pola nana abukan ora abukan gula pola laki abukan mak benyabin berarti enggak keng gun tak pate jujur sallallahu alaihi Muhammad. Nah, anapa gula mak nerangake ngani enggak? Mas Adirama. Tuan rumah malam hari makan ke itu anapa mak nangka pengajian? Ni kenyamanan manusia seiberi kekuatan sarang Allah, pemancal atau pak mancal bagus. Sehingga salah mancal pada budak budi tak pati bagus. Mak sebenarnya inang ke aki pengajian ngatorin kiai. Enang ke akin solawat pas mau solawat syarafal anam gitu maka gak dinto para rabu cap-cap barokah na bakal nyap-cap dak kana bila insyaallah bakal jadi orang bagus amin anama karena ya wali bagus bamangken gelu sehingga magere nga syukur abas gelu cara na syukur mun sesuai ban syariat ya tore ni terem pada ban sedekah, mun sedekah kak dito sesuai ban syariat, gag. Ari beri mun tak sesuai ban syariat, bo pada tak terima lagi malah pun. Pada ban bedereng mate pada Arabu, isedekah ban sampian. Nika bener banten jalan. Mangkane kalimat ta jaipon Imam Nawawi banten gak disah. Ning dalam di kitab Nihayatuz Zain sebuaki wattasadduku anil mayyiti biwajhin syar'iyyin matlub tining asedekah sesedekan ke itu kencerna ya tora akidah ka orang sesobung umur biwajhin syar'iyyin kalaban cara sesuai ban syariat matlubun itu dianjurkan dalam agama ingat makin mani nah pan saya salah tu deh mak bodela ke bini dawa ruang jok makin aku tak ada pak jadi setahun le ni kalau laki berbini napa ikhtilat campur agelui ni bah budak laki itu tanya aro geng aro ibu ada ke geng nyuting ruang ya, sesuai tugas jadi geng makfu dan ni kan berana budi laki bini dah sedekaan aku punya alhamdulillah mun sedekaan mun bulan puasa pengajian panika mun bulan puasa marin terawihan tak apa tiga foto je berkat kenyang lah bagi beri nada orang tak petian mundeki malam sawaran teti boleh ya kita bukan resek gitu saya rasa nak kau ni pasepak tu gasa gula guna pidato polantai basrai mana apa gula area alas nareng buru adanya apa pasal buat punten tak ada sahabat seraan tak ada perempuan dari pertama padahal yang tak tahu
Awan. Lanjut Gibuk. Silakan menyelamatkan diri dulu di tempat yang aman. Simon saya tengah aman deh apa jadi. Korta aja terus. On. Lanjut dulu Gi. Teti para Arabu minabina poto gak dito para Arabu. Pacet dari awal ampun diperkenalkan kepada kebaikan. Makanya dan gulaban panjenengan binabi teti orang sepo perkenalkan anak gak dito kepada kebaikan, maka ku laku tengkana kulina bekal bagus. Mak jen rajen. Siapa sih kira? Jangan lagi lakasokan Allah. Tere solawatin tere. Pompong malam Jumat tinggi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa ya Nabi salam ya Rasul ya Habib salam salawatullah sallallahu ala sambil nyari kendengan si aman. Kon, jadi ini mulai jadi ibadah resi ibadah rumah. Ampun nang nang, entan korpakun tak kira raja. Lanjut lagi, ampun dah deman, tikal, di kampun lah kesukaan Allah. Para Rabu sebetan gulmul yakin, kira-kira. Dan gula sarang panjenengan gak dito malam hari mangken apa yang bisa dipetik dari hikmah bedana acara walimatul aqiqah. Sebeda ning ibnak badan gaula. Sepertama adalah dan gula sarang panjenengan gak dinto ya toren sarang tuan rumah hadir di tempat gak dinto. Minangka mapadeng kabungaan asabab bedana nikmat si agung aropana poto. Abu ramian benojena. Oh jenela rami. Kini kebeni itu woi bukan jon ramingani ke jon ter. Mana ampun ten tak kira. Lah, salah buat boleh. Dan maja salah buat bolehnya. Aduh ya Allah. Apa banjari mayuri. Wan lanjut dulu. Ken dulu. Tak abidato beliau. Wan. Teti sepertama kak dinto teroma padang kebungaan. Lambok. Dalekana Gusti Kanjeng Nabi nerang akibat sombong. Jaipon orang sombong gak ditomi Nabi meter ning dalam ate na bersifat setepong mi bersifat sombong. Nikat yeti ini masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tak kira masuk ke surga. Orang si dalam ate na gak dinto beda setepong mi bersifat sombong. Sahabat ni bah ngiteng.
Olan Singapura ini kan Nabi Muhammad saya tak pernah lecek sama sekali. Ngitek, dek rem. Pas ada sahabat kan to mator. Ketipuna apa kan to Nabi abdi nampu sandalan mapan. Kelampi anyar, sandal anyar. Pak masuk Nabi kebab kak dinto. Mon masuk tareng bahabti na beniring suara kan. Gara-gara kelampian anyar. Nabi wahadabu. Allah seneng minabi bada manusia paring nikmat pas yang kui ka angkui mapadeng kepungan. Sekocak sombong ria beni masalah kalampi. Sekocak sombong beni masalah sandal. Bigulai tambahan. Sekocak sombong beni masalah kendaraan. Tapi sekocak sombong ingki gak dinto. Batarul haq wa ghamtun nas. Sera sombong banika. Napa sombong banika? Sombong banika. Orang mo ni peenga orang tak anda. Pah orang lain menolak sesalah. Cocok? Tetimun aban tibi peenga orang tanda dan mainga amalul. Karena aroma saaban lebih bener ban orang. Lagi ni sombong magereng tandi. Bada orang soki, Roma namapan, mobil agak dinto kelas manggenan miliaran. Ternyata pada Arabu orang antep asor. Aroma bahwa mobil banika ban Roma minang katetepan dari Allah. Epenga orang kasokan, mainga orang tak bateh. Yulang na boleh. Epainga orang kasokan, mainga orang tak bateh mainga. Kalaban artian napa? Tak nyol manganyol. Legak dinto make mobil mapan, Roma na mapan, kelampin na mentereng, pesen na tulobunya alu bulu. Kelura. Ijak mage otang iko jak otang alu bulu. Jadi mage horeng andi bese wala alu bulu. Dalam metokolat pola. Ternyata kan itu tidak dianggap sombong. Itu adalah orang yang biasa-biasa saja. Paham? Jelas? Nah, kuleban sambian itu jauhi sifat sombong. Karena apa yang dimiliki oleh kita, semua itu adalah titipan dari Allah. Nabi Musa lambak wararabu, naleka na posang nyari buja. 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 Naleka na posang nyari buja. Ni kabas entar konoreng, bedesi keduan buja gi gulat romin taeng. Itu kan iban Allah. Musa, nyari apa ban? Nyari buja abtin. Ma minta ka orang. Mata minta kan koi. Sampai pas tebunya Allah kento, mata minta kan kok. Nabi Musa aja wa, jagun buja. Buja minta ngaanjunan. Apa kata Allah? Orang jadi Musa kapi magai andi, termasuk andi buja. Ajiri si andi beni orang jadi yang kok. Mar minta kan kok magai barang ni kene. Yo, magai minta ke Allah bah magai ni kene omah. Nyona buja ya Allah bah ngelocor di tas langit. Yo ndak mungkin. Pakai rem orang si andi buja bah beri. Faham? Jelas? Mangkana kulaban panjenengan para Arabu minabi bento bini bah tepukan dari atas beda wasilahnya mana? Beda perantaraan. Lah perantaraan itu siapa yang mengirim? Adalah Allah. Mangkana kulaban sambian gak dito tidak akan mungkin lepas dari sianya mah ikhtiar. Anapa? Ikhtiar gak dito estona kunno to papetena. Anapa sambian mai suruh alako? Tako embian bah beri rezeki banyak pas tak ada lagu. Nah orang langsung nyangka aracer. Masuk akal. Manggana kapi bani kan sampai ada pun kanjeng Nabi paling bagus nikmat rezeki iya ria rezeki si oleh na perlu na tibi. Oleh usaha na tibi. Anapa para Arabu? Orang ni kamu raja usaha cek saking banyak pesen nah ni kata kira japok fitnah araja. Itulah hebatnya Allah, itulah hebatnya syariat Islam. Anapa kau leban ajunan gak dito pas ki epakon ikhtiar. Jelas? Ya terserah sambian Fuk, Pak. Terserah sambian. Napa sih kemampu?
mampu tero aga bayi syutingan lega ni kapan lemel lecol pacol lebah beri HP lembah ser sere tukang jeramah bedegi holil yasin muda muslim bedegi musyfik terus ke Imam Hashim terus lepas ser kerem ke YouTube pah benya senyongok ban bulan oleh mon oleh ya kan sesuai target kan kutu boleh si oleh boleh setahun jari rezekian gitu bener embian sedikit lagi ya pada tanon nikah pada ngak nikah ni leku gang ku apa lah tam pangota masa ku nemen jekung bah oleh dah ya neng jarono ro embian mau makai ku nemen jekung bah ternyata andi pesai 100 juta orang robah ngocah paling noro arisan tak kena sanggup raja dan apa ulen jagung kan ternyata jual bah noro arisan ego ngerti jelas lah semakin gitu pedang kebungaan mas adi adri amaga di to ada bu ari beni oleh engkau sepas engkau dia maaf memproses anak dia beni pas kurtetian langsung teti bek abid engkau apa ni ke sebah nadar bah nagak pengajian sampai tele raja ngani kata geng bulan abid tu diberi diberi makin bismillah takercut nikmat raja ni apa pada pengajian alhamdulillah apa saya nggak makai banyak tak tet sini sangku langsung tet apa mun kadung bareng aja gun nyeting tet ngandung boleh lahir ngandung boleh sejan pengaji nagula du malam nagarwa mbian mon di anak niyatin mak le bisa teti orang bertauhid mak le bisa teti orang seibadah pas tambahi boleh keng ngisekna pondok ngisekna madrasah ben langker ya ngisekna langker masjid pesantren ben madrasah nikah mulje nak foto nambian kutun di nian men mator bah ke kiai sepaut bede jompo pon pedut pon pamasok saku tak syukur make kiai sendi madrasah pasuk murid gini je murid mangkene sare mungkin iki santre murid sare mangken tetimbian make tak nyombang besek beri wah putra pokon tore ngandung le jadi sana ngene batang donatur anak benih donatur besek ini gambian boy komboyang kabada bismillah mara nak mara kole toro kerja bu apio kabay boleh alhamdulillah terdeti ulama laku nak boton terdeti semul jago laku pas bisa mapunga sambian kapi sambian san pon sobung omor pakun karin nare makiriman kenjeran sih angota duh durahman langirem ya duh nabila ya langirem boleh benda sih bang macam ni, aduh mah tokar madon, lori aku. Ya larapuan bengket, mak kasta, ko anak ko bilang jangan utai beri apa biko iku. Dari siapa orang dari tak sedingga, nak bodon dari tireng mul jamin. Dak remening, montoro mustajab berduaan sambian masalah nak foto. Ikuti trik berikut ini. Siah. Dewa ada orang muda ada lebih tis gratis ni. Muda praktis kapi panika si baba sarang si atas pasti apal. Monta apal jangan ngaji. Ongku pasti apal. Gula mator ke sambian. Billahi hafal kapi. Marah aku kurang bermah. Ada dengaki ikuti cerita berikut ini. Lebar berapa menit lah. Lebih, buya. Oh, 45 lah. Cepat dia. 15 menit dah kira sejam. Setengah 11 lah. Ikut dia begitu. Ada apa?
Semalam ke? Masya Allah. Kau tak pamoli. Mian makai. Punya ring bini, udah gulan di bin. Apa isar itu kau isang kuntar ke singoda. Gulan tadi singoda. Mun setengah tua setengah ngud. Penting lagi. Rosak kredit bentar. Dimin si. Mun dimin pada tak kejauhan deh kak. Tidak tenang, kayak ngomong tahu deh. Kita beda. Beda cerita namore te Imam Syafi'i, nyamana Imam Hambali, Ahmad ibni Hambal. Setong bektoh kak dinto alo mampa kemalaman pah masuk ke masjid. Depak ke masjid mana bubah ka tondo. Kok terode dungo kok. Depak ke masjid waktu nasarin ngagi nih kan. Pa ternyata ibangki harisul masjid. Si aja ke masjid. Pa taco sokot. Keluar. Padahal kiai jadi kak. Benikun kiai deh ke? Mujtahid. Imam Hambali. Kurang alim beliau. Alama. Taca. Keluar. Dan ini pak keluar. Dema engkau dia. Akhir pahit temuh beda orang laki tukang roti, tukang kebayi roti. Tuh, mak kiai wa kana teh begitu dungi masjid. Ajunan kiai wa. Engki. Potong neguru kan lain persen neguru. Hari ring alim bakun. Kita kenal ki Imam Hambali. Ngiring liki ke jompo. Iki. Sare ni jompo mon pangide aja ngidan tentek taja. Ya tuh ngagak sehari nah Imam Hambali kan itu ternyata tukang kebayi roti ini kapan ngadunin roti sini pas ada bu sini kan Astaghfirullahaladzim hafal entah hafal dari maju mulai kok karena sumpah billahi pakun hafal Astaghfirullahaladzim Astaghfirullah tahlil boleh kan Jarak detir ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Sip. Lu nengnya. Pas ada apa nih? Mak agak bayi roti macam istighfar. Baik periksaan ini sarang Imam Ahmad ibn Hanbal. Oleh tormator. Tuh, mata sare dan juna. Eki. Anu gula tak ide hidungan. Kenapa? Tak kerjat kesambian, kesambu. Anak apa kiai? Sambian ni kama bisa ke bayi roti sambil maca istighfar. Tak jawab, yo gula teroi sabora atusan. Punten, mengagin ya kan pertengkat-tengkat periyat. Basa basir, pada bendeng cengunceng kiai. Beda kesokan, eki sepertama gak dinto niat silaturahim kiai. Aro benih lain ruang lain. Aro terakhir bagi pada ngocak, yang tero ngatur na ajunan. Lagi ni kita bener. Pada ben seni ke kurwa. Abdina keng tero isa bora. Aro benih. Bener. Ternyata ada bu seni kak. Ma da'autu da'watan bihi illa ujibat. Abdi gak dito gara-gara maja istighfar gento puna doa pasti mustajab. Oh kenika ki. Engki ya iko. Imam Hambali balena. Padahal alim gini. Pas ada bu illa da'watan wahidah. King setong sampai mangken abdi gento segi tak hajat. Bah, nah apa itu? Abdi nanti keinginan kiai. Kenapa? An aro Ahmad ibni Hambal. An aro Ahmad ibni Hambal. Abdi na terus ketemu ban kiai si hanya Ahmad ibni Hambal. Nika kita tak hajat. Padahal beriadan. Pas ada bu nih. Ahmad ibni Hambal. Tazoron nagula dedung itaja soko. Jadi kayak itaja embian gula ke kantor. Gara-gara istighfar ambian. Bah, anak apa? Gigula da Ahmad ibni Hanbal. Ya Allah, ajunan kiai gua. Pai geluwah.
Jadi muntara mustajab banyak macam lenam salah bacot lemangken ni ke tempat mustajab doa terutama sedebuna Allah dak Nabi Musa bila la umat Muhammad dia lete pote olai bibir lengan tang ja pecah kan depak lah iki bila la siang lengan tang polka arjong tabuk la lapar bulan puasa bibir lengan tang ja pecah mua lengan tang te pote olai waktu Nigeria tak ada hijab sama sekali antara Nigeria benengko minta apa bayi pemustajab benengko. Maka mon yang siang guru ambian jak ningguan iklan jak marjan jus marjan pah keker es batu na wah pangol pa ambian ning sini glek iko kadenal ambu baca istighfar boy. Jadi mian dar majaran ki muslim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Bila ning dalam ate lejek mantapah, angka dah nang apa? Abdi na teroga dinto ya Allah. Coba. Mayu bambu cende. Si. Jok kata kok jon terus ki. Lagi wai beri judul benar kana. Saya tak pelang YouTuber ya. Ke muslim, musihan dia rokok boci kerang. Jok kepibot dah gula. Pengajian ni datangi banyak iba masuk bina kana. Jok daungku. Terbukti kesaktian ke muslim. Jok jalan gula. Padahal kinjat banyak lebat ru. Keng bi gula meletak kiri doreng. Mana masuk gula. Padahal guru benih yang tawa pentaban banyak, kira-kira siapa kok? Kira-kira korban banyak apa? Alhamdulillah. Ya Allah. Tarik macam istighfar. Astaghfirullah Rabban. Sudah lebur je suara na. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni ulangi boleh astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah amalan maqbula. Sekali lagi astaghfirullah astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Nika wiridan dikiran, nika puji-pujian, nika lelambak gula kuben sambian sing iding iki. Pakai lagu ni beningan nikah. Lagu langgaran lambar wah. Berem lagi. Taneng nangis sejeritan. Berde sejak konan menjadi kena nangis sejeritan. Udah berem roh pelepai lah. Roh lagi ngage ngai ya ngage ngai. Tai ngak bon jok ki lambok ki keni tegi.
Ternyata sambian mulai lambat dan tidak pernah berpikir, apa mak ibu di pada Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan atau bersalihah atau bermakbula. Ketiga di dok. Rabbi zidni ilman nafi'a, tambahin naftina ya Allah ilmu si manfaat. Wa wafiqni amalan makabula atau bersalihah. Paringin kekuatan abdina kaangkui bisa ala koh si terima sarang ajunan. Lah ibu dini ka mak bah beda doa marin astagfirullah. Kini kamu segi buru cerita nih. Ternyata mun mari maja istighfar doa na baik terima. Lemian sini kebu. Cabin tatutnya geluh nak potoh. Karena mau nak foto na sambian tadi nak foto si jamulja. Noromulja sambian mage baabaan beniring panapa. Beni potran kiae. Reng tani pungkalatan. Reng nong nak nong to keletak. Majuhulun fil ardi. Tidak dibaca orang di bumi. Tidak dibaca orang di bumi. Tidak apa-apa monggo silakan. Kulaban sambian teh baca orang. Tapi pun gara-gara nak foto tetireng mulja. Ku laku bakal teti orang si masyhurun fil ardi. Mon parlo ku laku teti orang si masyhurun fis sama. Bakal terkenal di atas langit. Amin. Orang kadang mikir, kok minta dia keluh, tunya keluh. Salah, nak botoh pagada. Nak botoh. Teti ku minta tolong, dak orang talaga. To botoh bentai, to bentain ke Allah, penta ke Allah. Makin nih kah, malam mustajab, terutama makin malam Jumat. Kula tak bentak manis. Yang Jumat manis makin. Jadi makin ni kan malam Jumat manis, gula tak bentak manis. Pola ning dalam hadis gila Jumat. Jumat ni kan berarti Sayyidul Ayam. Jadi pungka ketuanah are-are pada Jumat. Mangkana orang sesenta malam Jumat dan hari Jumat, jaipon selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur. Kengcak kanyangkah mun beda orang seta di luar na Jumat. Bolan dabun Sayyidina Ali mati hari apa bayi si penting nyambi iman ajri nyaman hari bagus. Kan beri orang mator ke Ibnu Abbas dan ke sahabat Rasulullah dan sahabat Sayyidina Ali. Hari bona apa sih paling bagus ke untuk Ibnu Abbas? Hari Jumat. Bolan jadi beda hadis. Jadi paling bagus. Maka dabu mator boleh ke Sayyidina Ali. Metoron ajunan hari bona apa hari paling bagus? Hari paling bagus bila beun mati nyambi iman hari apa boy? Sabtu pada, Ahad pada, Senin pada, sepenting nyambi iman. Rezeki bila baik malam makan pada, laku pada, du malam pada, leja iya, du jam makan tanda bakun mati. Bener. Kula ban sambian buntun ge, je makan tanda bakun mati. Sepenting kula ban sambian jak kok takok bab panikah, yap siap saos. Keng malar muka, mon ki abak ni ki raja tusa, terki pelanceng apa taubatan, terki pelanceng umur, fi taatillah wa taati rasulih, di dalam taat ke Allah dan taat ke Rasulullah. Sejaipun Sayyidina Ali, kok jek sage kepada kabar setia, mate masuk surga. Pas ki beda kabar engkau ibri pelian, lanceng umur di dalam taat ke Allah, maka engkau ki mele lanceng umur taat ke Allah. Karena engkau mau mati setia masuk surga, ya surga jirilah. Tapi engkau pun ki lancang umur, ki bak mata bak amal, engkau pas ki lancang umur taat ke Allah, tan surga bisa ki ngetasan, ki bisa tenggian, derajat ki bangka. Ini jelas sih. Terutama mon masalah anak, bu ibu gula mata orang. Tuan membian ninjek mantin pok, jak tobas tuan mon ka anak, magila meler. Tak le benda magi cerita kejala pula. Ampun jangan senikah. Mantimbian. Tetimbian magi meleranan bah ngocak. Tertetia ring wali bonjong. Abdurrahman As-Sudais kan melergi kenin guru. Cak aku bayi mesaan ummina. Polanda tengah tamoy tanda bu berada bu panggil laki abu batak kaki bak mesan. Ummin ni ka budi tukang. Bunyi sedikah. Pas ada bu, tinana kasain main banter tetia imam ning Masjidil Haram. Ternyata makin benikun teti imam. Katawana imam di Haramain ning Mekah dan Madinah. Katawana Imam Abdurrahman As-Sudais selamba meler keng bola ni pasto fokus bandeng sepobinin.
Mau saudara Sayyidina Muhammad. Dimbian mana? Dah ingat nikah ni bini ni. Bentar tetina foto sesolehana. Tertetia bu nyai ban gu laku pertu kalora. Dia. Arah apa? Bentar dulu. Arah apa mayu? Dia anak laki memang, bang ocak. Tina nak kok benireng pas apa? Bentar pertu kan nyai gu laku. Anak apa? Salah. Cak gini pernyona. Daripada tua kan nyai benak, daripada tua kan potran kiai ben, dek nikah, tak ada masalah. Apa gula? Sebab tadi kiai tak ada ngumpulan pertu kebu nyai. Tak benih kiai gula. Yang bulan pertu kebu nyai bah mungkin oleh berbelit-belit bah ngocak mak gaya kuah. Mak gaya anu di gula ni yang cantolan, yang ulen ngampong, mudof gula ni kan. Jadi mudafil berarti. Maaf kayak ngolen pe nalpe gula panika. Jadi tinggal lembian anu tinana bendeti oleh terteti ulama bendeti ya orang yang hafal Quran sunik kani ilati naban lebing kalau jangan kau pada tak ada apa ya leban bagi tak ada apa bah orang apa jadi nyaman acurung ngapakaian tinana ban bagi tu foto tak ada apa jangan kau lah foto apa jadi mian terus haki tina nak ban make dupu ban tertireng mulja ngerti gula oning saborana gula oning benima lain sih benima lain gula abri usulan gambo gula umi gula ni kalam ba ada bu sini ke ibu gula sini tina tangana make tak soki kor bejeng ibadah Monolong mana doa tina tangana makita soki kor bejeng ibadah. Gula dah tahu asal ja doaan ngak nikah. Mai basa-basa kibi gula seteretanan. Aduh. Masih akan laku pada usahanya dia laku dia. Hari bakun beda sesuatu dia. Dan sehari ni rora. Bakun beda sesuatu dia. Gula ngok mator gula kereng sepo. Oleh tor mator gula. Apa je? Katipun apa junan jara namun doa kana. Ya biko itu aki jon terteti orang peceng ibadah tina make tak soki. Le ambu ini kau biko. Apa dah remet? Soki geng peceng ibadah. Boleh. Nabi Sulaiman soki. Iya. Oh boy. Kan tak ada apa benih nentang karena usul saya bagus. Bener gitu. Benih sedikit guru na, maaf ki, pada nembian andi anak kering modal, lebah kering modal. Pangoca, tina jong ban magi meler dek kikir na sakale ko, kor beres na ko. Salah gini, ban magi beres jong kor beres na bingko inader na ban pamontu ke bingko gulu kan bener. Benih bah ngoca, tina jong ban kor beres na ban dek kikir na sakale. Ya. Nongka makin apa to na? Leres na papuntan? Usaha ibu apa entah fokus ibu. Banyak orang japok musibah gara-gara apa? Banyak orang musibah gara-gara apa? Bilan beda ngocak ini lagi. Abdina ya Allah mak tero ibadah asa tak usah alakoh. Keng beda sering abri ngakan. Mun ngak mangken magi ibadah jagi lesu alakoh. Yo kombah. Yoko, pandi masalah baik tahan. Dibudin pak posang. Ya Allah baik tahan abdi ni kali tuan. Dia salah pun apa abdi na. Tambah deteng hatif suara kan ben minta peceng ibadah setahu salah. Kok yang beringatkan kan yoko man. Kan tahu salah kok yoko man kan beringatkan lah. Janganlah salah pun. Taja. Tekani wan Allah, wa tekani ngagini bah ngocak. Duh, apa salahku? Kawan. Apa salahku? Salahmu salah bicara. Paham? Segak ditoh pemator. Boleh sejam lah malah bola. Sejam lebih. Ocan banyak lagi engkau. Bulan tak bisa mulai bagi kikirkan kau. Pikirkan pujo nojen apa kok?
motor sekelakon. Dan muka raja manfaatah. Dan muka raja barokana. Langsung doa. Oke. Lampu kok mul. Compok beristighas mon malam malam Jumat ben malam minabi puasaan. Compok itu beristighas saya. Mulai kalau 12 malam. Makin kalau 11. Gula kita bisa ngaper. Ki usaha lawanan aja len. Cek mesen sepeda sifat tadi. Ada. Anjo anu kan cek lebur gula ke sifat gula. Ini masih ajar wah silat wah. Jangan panggil aku anak-anak paman. Oke raja guna poteng wah ngalto mosor. Lebur gula tenan dia kompoi kada sifat. Allah, tadi yuk doa yuk. Saya ngoncur di pelkut sukunya. Benar ternyata. Yalla dah lebur bapa dengan tu acur ngoncur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi dhakiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa afihim wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alna wa iyyahum imaman lil muttaqin wa qurrata ayunin fi umuril ilmi wad dunya wad din واختمنا وإياكم بخاتمة السعادة والحسنى يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من السعداء المقبولين ولا تجعلنا فيه من الأشقياء المردودين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.